to nakaliang ka jongi hakani kopor aka kabadai ka kenhun jong perlok apang la khaw hapo ka WhatsApp group balung ba ka WhatsApp group ni la kan sapriang ya ka jonglong jongman ba ka kum kini ka yeng ka kendo aka kerteng jong kenhun jongi yarap yaki ha ka klemat ba dan kami adien ba ngelawan sini ke kalong yeng ke ngelai i ba kani kalong yeng padani ke jengi bat cuma nakliang jini wilayah perkat bang ini nam tak ni kalau yang kabah dan kedeng jini di babon ke nyawan ke step par kedeng jong ni slap bajor yang sebenang ba ai kule ya perlok borok di wilayah wanlang ni sport hadir bang layo bandung senyang lawan ke kalau yang jengkong 5 bila nomor solang hakene senang mau roro kemudian sejerong jong senang kesat kejengwan kejungi hene kelong ban ya sulem ban ai mesim kini kelong yang keladu no yang pa bala ino ya kurem bayi henrut kon hamtam lung badang sanbana ngumnan ni banai ritang jengira ibarit kin kejung kesan ban ai mesim lang ya kene kelong yang ngait ba kejung kesan kejungira kejungi hene kopor kalong jangan mesin bilang ya kene kalong yen karena kapon ngakot ye we ni long kini kong rebrin dekar nako mongap lemparing be rum betalang bani ane kapor ban ai ni jeng ai barit jengi hai kong bolong ikra jeng kini Ito, ini di jeng ai barit di jongi. Kalau lay long jeng ai barit dengan kermen bak long mesin gitu langi. Jangan kalian jangan kuang sewan long ban ai kublay ya borok perlok. Nah kalian sedang kabri nyutrep di balai nok senyang. Kajeng nok senyang jongki ke pelang bangila ban poi hakani kalong yang hakani si. Bat hakani kiti in lay banyarap di atli kalong yang mentang dan hakani ka senang mauroro badadet nang ni pat nilai banyarap sakui kalong yang pat hati ko senang kanula rum. Ngâm ni ấy tăng ni kinh tiền bậc liên kết bốc riêng và cái riêng dùng con bậc con ki dùng ki và boleh nong dor dekat baki nong kerku kedo yaki na ki kamat pat besar kan kerat bat baki nang bit nong biang nang ni semat berkunjuk nasaban ai boleh kerpang ya i saudara senang iba demarani iba ladar dekat lang bani kene da step ke pamanta ke jendar dekat yang tiba kami sian lang ini abang poi sak nek senang ya tang nikin bakal lihat lesbo buat step pemerintah yuk banyak yang lang kena step na sebentar banyak penduduk lang ni kena lengian ke bang ya lengian ke bang ya penduduk ya ke dia buka wasat no di balik no bertunjuk bah no ini kalau boleh pun tunjuk kalian jom ke di rumah di sama hati pun di belayar tenang hati kita khidmat pemerintah dan kita menyerap ya kena dunia nah kalian kejongi Iwan haketeng jong ka kenhun yarap iki haklemat baki dan kami kabli ka kenhun kubang seng lamba ka WhatsApp group kum superlok bat abang leyo jengkit ya ka jenglong jaman ni kejengi bakum kini ka yeng jongkong lenda swear kana senang penularum ka mat ka jengi hakaba kidan hakdeng ka jengpang ka sistem nado ukpa kini bat arnut pun ki badang ret ba arsnem bat ba arbanai hakabai ba arsnem impala banyeng hadu menta bat badang arbanai dan ni sistem hakjat te ilawan jengo ini ka yeng bat ilai sakhi ba kene kalong yeng kadang kam ya ka jengarap tenak leng jikum ki parlok ilaya perkat lang bat ilai sim garai bangen ini senyang bat lengba ka jing pusat kriang apa WhatsApp group apa YouTube bat Facebook ki paradok persnam nak leng kadang gobri nyutret ilaya no senyang bat menta kesni lawan sekini kalong yeng katene kesenang
ban no senyang alai bor berit kum tiru pai ba kat ka bang la ke resi wala long jeng kirap berit ringangi skem ba kalong kajeng terku kini kalong yeng bat nakalian jeng kum katen hun ai kublai ru ya ka khasi student union tersa sakil ka balai dan betalang ban no yu senyang na mata kene ka yeng bat ya koi pat kalong yeng ke bang dang sedewan mentan sepang po mauroro yang sobenong bah kerteng ke penhun ai kublai ya baro ki paralok balai no senyang bat ya ke sutra sakil balai dan benta namta kan banyarap ni atli kalong yeng ta kene sini ke nakalian jeng dan ni tang ni jeng no senyang berit ba kene kurku kodo ne kalong yeng ba daga jeng kurku jong balai ba kene met kapat basai baklan bakya krat nang ni smat bakinla patre banta internet jam jam doki jahane kapor nam khot ya wei nak samla na ko chinong mo kolum wei dan betalang bangin ban ai ni jingrap ha ikong lenda Ketua tang ni kitin bakendian namut kan bakanya ngertian subhai jeng ai barit kujungi Limdan niye tang ni kitin lesho Kong soban pau ya di sini hantam ya ka ni ka seng ka dan ka top ya la piti ya ka khidmat ya ka kam ya ka jin long bala koi ki jong ki ban ya ra hantam ya ka long yen ka dan ko ka ka sno ka ni ka yin jong isong linda swear ka ba ni kindu subur ki ni ka jin ki jong ki o ya ma ki dan ka rin ka chimpang ka jin stom na do Silong kuning pintu i spa to kene kayeng ba pintu sikul angot di badan sering kaji sikon mak ta kita kami ke ram bat pintu nga soban ai kubai ka pang ni makai bala kubai ni kena yalam pintu kini palo ki badan palang apa de klop kita leno sinyan menyarap nak ta kene kalong yin te nak kale song tandala ban kan payo ka so ya kai ga baki kilale bat pintu ro ki ko ki badan benta kene klop Ibal no senyang dan aku ngap ko kene kalong pat hoy nakaliang jong kesinong ro la don takut ni sibala sedang ban lum senyang nam ka penyarap ya kene kalong yin bat ngangai skam jo ki ba ai ni to blai no ko kuiti la kadang la ban yarap apa pun kene ka jingrat kam bang la ban i kilong yin ki ban kam ya ka jingrat so ni ko ni kya ma kan bukan kya semua kerja kerja juga ai ni kerja kerja ni santan santan ni pun di orang ba juga di kai orang dari orang ba dan semua sampai ni jangan kan ni pun dan dong dan katan yang ya kita lok kerja tapi pun santan lah baru banyak dan silang harap kita ni kerja kan anak kau beli cuma kecil saja ni kerja kan yang yang ni kerja dia bukan kerja kailang di sini but untuk di sana sebagai wan rom ni yang kami sendiri itu problem yang bukan di sini beli nak pergi ke luar negeri wait dan lepas pergi ke kerja dia pergi ke kantor macam ni kenyang lah kan jam berapa nak ke pentas ini dulu kita pergi setiap beli ini dekat di kota ni betul untuk kondisi dia nak pergi kerja yang bagi kailang di sini Ibai juga mesti ada sai, bila umur rumah atau sempang, ini uburan kalau berarti pan sebut film, samla banyak ketrok berarti, nangai kau beli, orang minor itu, undang mesti itu, nangai kita bawa dari kita bisa bawa, samtam ada itu, ini, bab mengadan kita kemudian, banyak punya yang kehilang, nak pos ini nak bersuku, ini juga bawa, kita dan juga nak berita jenis itu. Kali ni kita nak sebelah itu,